Yes, igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha ku bakunzi b'u Rwanda TV1. Tukubasuhuza tubagira ati amahoro y'Imana nabane namwe. Mu gitondo rero tugusuhuza abadukurikirana bari hirya no hino mu karere ka Musanze, abadukurikirana bari hirya no hino mu ntara y'Uburasirazuba, mu karere ka Nyagatare, ka Gatsibo, abadukurikirana bari mu ntara y'Amajyepfo, abadukurikirana bari mu ntara y'Uburengerazuba, mu mujyi wa Kigali. Hari n'abadukurikirana bari hirya no hino ku mugabane w'Uburayi, muri Finlande, muri Polonye, abadukurikirana bari hirya no hino mu karere k'ibiyaga bigari, muri Kenya tuzi ko dukurikirana, mu Burundi, muri Tanzania, mu Buganda, hose tuzi ko badukurikirana. Tuvuga ati amahoro y'Imana nabane namwe. Kuri uyu mugoroba ku itariki ya 15 rero imikino yakomeje mu guhatana igikombe cy'isi cya 2026 kizabera mu gihugu cya Canada, aho ikipe ya Panama yakuye igitego kimwe na Suriname, igitego kimwe kuri kimwe. El Salvador nayo iza gutsindwa n'igitego kimwe na Guatemala, aho ikipe ya Curaçao nayo yaje kumenya igitego kimwe na Trinidad and Tobago, nayo Jamaica nayo iza gutsinda ibitego 4 Bermuda, ibitego 4 ku busa. Aho mu yindi mikino nabwo yabaye hari imikino ya gicuti yaje kuba mu bihugu, April Hotel na Rica yaje gukina na Argentina inyagira ibitego 6 ku busa. Nanone kandi Canada yaje kunganya ubusa ku busa na Colombia. USA nayo iza gutsinda Australia ibitego 2-1. Mexico nayo iza kunganya na Ecuador nayo ubusa, iza kunganya na Ecuador nayo igitego 1-1. Muri iyo mikino rero ya gicuti uburyo ibintu byari bimeze, ikipe yihanangije indi cyane, ikipe ya Argentina ari gutsinda ibitego 6 ku busa, iri gutsinda rwose ihanangirije ikipe ya Puerto Rico itsinda ibitego 6 ku busa. Aho rwose muri uyu mukino Kizenza Lionel Messi nawe yari yabaye muri ubwo nta gitego yigeze kubona. Amakipe rwose yakomeje guhatana cyane kugira ngo barebe uburyo arakomeza nabo kwitegura. Abakinnyi bamwe bakomeje kwitegura amashyamba mu bihugu byabo mu gihe bagikomeje kwitegura kuja mu gikombe cy'isi. Aho muri aka kanyoni tubafitiye amakipe amaze kugera ku mukino zo mu gikombe cy'isi kizabera muri Canada ndetse mu bindi bihugu bitandukanye, aho amakipe agomba amakipe agera ku makipe 48 agomba kuzakina igikombe cy'isi cya 2026 kizabera muri Canada. Hari amakipe amaze kugaragara yuko afite ubushongoro n'ubukaka mu kuzaja mu gikombe cy'isi, yamaze kubona amatiki. Aya makipe ni amakipe agera kuri 28 amaze kubona itiki bidasubirwaho, aho aya makipe yakomeje guhatana kuva mu ntangiriro, kuva kuri round ya mbere kujya kuri round ya nyuma, aho ari amakipe yakomeje kugenda yitwara neza, afashwe ndetse n'abatoza babo beza cyangwa se n'abakinnyi babo beza. Aho amakipe rwose cyane nk'ikipe, amwe mu makipe akomeye cyane nk'ikipe y'igihugu y'Ubwongereza ku mugabane w'Uburayi, akaba ari ikipe rwose imeze neza cyane, nawe akaba ari ikipe yaje kwitwara neza, akaba ariyo kipe na n'ubu ngubu ku mugabane w'Uburayi akaba ariyo kipe ifite itiki ya mbere kuja mu gikombe cy'isi, naho andi makipe akaba yagihatana. Aho n'andi makipe yagiye kwitwara neza cyane nko ku mugabane wa Aziya, Uzbekistan ndetse na Jordania, amakipe yitabiye bwa mbere shampiyona yo gukina umupira w'amaguru ku gikombe cy'isi kizabera muri Canada. Aho ikipe ya Argentina yabonye itike bidasubirwaho, ikipe ya Brazil nayo yaje kubona itike bidasubirwaho, ikipe y'Abayapani nayo yaje kubona itike bidasubirwaho, Uzbekistan nayo yabonye itike nayo bidasubirwaho, ikipe ya Maroc nayo ni ku mugabane w'Afurika nayo yabonye itike bidasubirwaho, Tunisia nayo ifite itike, ikipe y'igihugu ya Colombia nayo ikaba ifite itike, ikipe y'igihugu ya Uruguay nayo ikaba ifite itike, Paraguay nayo ikaba ifite itike, Ecuador nayo ikaba ifite itike. Akaba ari amakipe rwose akomeje kugenda yitwara neza. Japan na New Zealand, United Arab Emirates ikaba ifite itike, Iran nayo ikaba ifite itike, Korea du Sud ikaba ifite itike, Australia, Afrique du Sud, Algeria nayo ikaba ifite itike, Ubwongereza ikaba ifite itike, igihugu cya USA ikaba ifite itike, Mexique nayo ikaba ifite itike, Canada nayo ikaba ifite itike ndetse na Colombia na Paraguay. Tunisia nayo ikaba ifite itike, na Djibouti, Ghana na Cape Verde na Qatar akaba ari amakipe afite itike. Uko mubizi rero igikombe cyasize kikaba cyari mu gihugu cya Qatar, nubwo Qatar rwose itabasha kugera yeragera ko ikomeje kubera akakari ka bukuru, ikaba ikomeje kugenda nayo yitwara neza,
yerekana yuko nayo ari ikipe yakiriye igikombe cy'isi cyabereye iwayo kandi ikaba yaracyitwayemo neza nubwo itabashije kugira aho igera, ariko ikipe y'igihugu ya Qatar nayo akaba ari yari yakira igikombe cy'isi nubwo hari mu bushuhe cyane, akaba ari ikipe yacyitwayemo neza, haba mu kwakira nta kibazo cyahabaye kidasanzwe, ahubwo ikipe zakomeje kwitwara neza cyane kuko twabibabwiye muri aya makipe 28 rwose. N'ikipe ya New Zealand nayo yo mu gihugu ku mugabane wa Aziya nayo akaba ari ikipe nayo ikomeje kwitwara neza muri irushanwa hatanwa ryo gikombe cy'isi cya 2026. Ikipe ya Jordan rwose yitabiriye igikombe bwa mbere, nayo Uzbekistan nayo akaba ari amakipe yo ku mugabane wa Aziya, akaba ari amakipe ameze neza cyane, yagiye yitwara neza akora ibintu by'ibitangaza kugira ngo ashimishe abaturage barwo, kuko mu bizi twe iwacu mu gihugu cy'u Rwanda ikipe yacu y'Amavubi akaba yaratsinzwe n'ikipe ya South Africa ibitego 3-0, akaba ari ikipe itarakomeje kwitwara neza kuva mu ntangiriro, ko agahigo u Rwanda rwavanyeho nuko u Rwanda rwabashije kugira amanota menshi mu guhatana mu gikombe cy'isi, aho rwagize amanota 11, rukaba rwaritwaye neza rwose. Abanyarwanda turushimira tuvuga ati mukomeze mwongere amanota kugira ngo abanyarwanda nabo babashe kwishima kuja mu gikombe cy'isi cyangwa se igikombe cya Afurika n'ibindi bikombe bitandukanye, nabyo byashimisha abanyarwanda kubera yuko buri muntu wese abateze ibyishimo, abateze kugira ngo yumve icyo umwana we yamugezaho. Nk'uko mwabibonye rero abanyarwanda bakaba bakunda umupira w'amaguru, nubwo ikipe y'igihugu yacu igenda idutetereza, ariko siko bizahora. U Rwanda narwo hari igihe Imana izubura ukazasanga rushimishije abanyarwanda. Abanyarwanda akaba ari abantu bakunda umupira w'amaguru cyane, ariko nubwo ikipe y'igihugu idutetereza ntabwo ariko bizahora. Bakunze Rwanda TV1 rero tukubashima tuvuga ati mudukorere subscribe, mukore share, mutake comment kugira ngo mutugezeho ibitekerezo byo twagenda dukosoramo mu makuru tugenda tubagezaho agezweho, haba amakuru hirya no hino mu Rwanda. Hari amakuru agenda caracara mu karere k'ibiyaga bigari, muri za Kenya, mu Buganda, muri Tanzania. Hari amakuru agenda caracara hirya no hino ku mugabane w'Uburayi. Mwagenda mutubwira n'ibyo twongeramo kugira ngo u Rwanda TV1 ukomeze kwaguka, kugira tubagezaho amakuru yizewe kandi nyayo. Kuko mubizi rero u Rwanda TV1 ni umuyoboro twashizeho kugira ngo uje babyira amakuru y'imikino yaraye abaye cyangwa se amakuru agezweho, buri muntu wese abashe kwishimira, amenye amakuru hirya no hino ku isi y'imikino, uburyo amakipe yitwaye mu bihugu byabyo cyangwa se mu maklabu yabo, abakinnyi babo uburyo bahagaze mu makipe yabo, kugira ngo u Rwanda TV1 ukomeze kwaguka. Rero nuko mwadukomeza kudukorera subscribe, share ndetse na comment, mugatanga na like kugira ngo YouTube channel ikomeze kutugirira icyizere, ikomeze kuduha amanota ndetse no mu bindi bigaragara. Natwe dukeneye na support kugira ngo mukomeze kureba ibiganiro bya u Rwanda TV1, kugira ngo u Rwanda TV1 ukomeze kwabera umuyoboro nyawo. Tukubashima tubagira ati mukomeze kugira umunsi mwiza, mukomeze kugira amahoro y'Imana, turabakunda cyane. Umunsi mwiza.